Mwento ataisa Esther n'umushomeza akazi Estogo ne deputy head teacher hababiri secondary school Isingiro ayino bujurize burunje munonga ahabo kuba obujurize obuto kubasa kubuhereza wabo utaranyigirwe henyima wabo tinembera mbiya kunyigire to kubasa kuhabujurize obujurize waza kubaha hinoko kuba watobire kurabo mu nsomo konko tezo tubitu ninyo tanikereza Yesu nimbachi na mwini wari yona ne program ndi amsimante wikiriza Yesu akaje namagaraga wala nugera n'ubuta muneze tumwikirize ebindi byona tubimwegekere na Matayo ne kigamba kurunje ngo ine mugugu yone kuremire obana bana obane mirimo obana habura umuntu gwija gukora boss yakuryangata iwe bimuhe utinyonara otubyandema mbwene mbibyo bitore obeni wabyekora nyote nkibasa kubyekora mwene Esther ije kutwereza ubujurizi bwe uko yarabiro ko nyuma natutuka atakikiriza Yesu nakiyahereze kumwikiriza bwa hat Esther inkai mwene Esther twakwakira wabara Madame Claire orirutasha direje abisinzira uko nibagamba ki bariyo tubine shonga mukama utasema mwene Esther ntenda kumanya Esther noha Esther kazarura mukachi Esther bazire bakabana bashaki nkasande nkeje bakabasindika muzahira mizo ningi imwe mukaba mutabifako ntenda kumanya Esther keje yakuriremo Esther nyowe nkakuriromoka eyedini mama wanda kana akunda kushaba munonga konka tata akana akorera Kampala ari kuza kupakaza aije mu 12 omwaka gona kwena mutaka murebaga aije birabi na bitanu aha Christmas yes turye nyama ebirabi na mukaga syo agenda mu basi mwena akarete sente murye nyama munywa soda abe na mukaga agenda Mbweno Esther nyowe byaha uko bujurizi bwanje anye nabana n'umushija tutakashiro owabana Esther Esther twenda kumanya tata yagumana ijaburu Christmas tata kana ijaburu Christmas ebirabe na mukaga agenda garukayo sigara na mama gonka mama akari chacho wadeni mbwena kastora akadisa na mwanyo inkakorera kanisa na numunzu zabaruvira zikaze yo buri hamwe wona bakaba baho ngo mwana we kanisa nkandi umwana we kanisa mukama witasima mwazarwa muri abana bangaye Esther tukazarwa ati abana mukaga wazaro ryo kwakangahe wa mukaga wa muhe kandi machura manyaba mukunda munonga mwino gatete nzimanyisa ngo koje ndahari bajurwa mama that's why ukakurana n'umucaci mwene twenda kumenya Esther washomota umukushomokwe hakabamwe kugumirwa ninga kugira mutata akana akora Buganda sende zikazi ruho school fees yo kandi bigendaje mbweno hati ejeniyo shonga yande Tom abishemu kuna amazire myaka mwenda tata wanje yafa twasigara turye fuzi chakaire kanyine sister wanje ezarwe rya kashatu ariko ejesanya mitanga secondary akana ashomesa biology na chemistry wakahereze kushoma ya ntwaro kunumbarara narwo witu n'ikisoro yandeta namone gutwakira mu bus kabare twantambira mu pick up okuruga kisoro kwika kabare mwene gutwarije mu pick up twazo mu bus nashangama abantu bari muni barye zaca kuretse zarayibena hati nyowe umutima gwanjira ngo ni hotel naje nti tatambura mu hotel kutambura hotel ryo negenda termunegenda akayo hotel yatambura naje nti hotel yatambura mbwene ndiko twakuzirentyo mwarga y'isoro mu jambara kuna ijo mu P5 kuna ikiro mu P5 nango washemera he nyamitanga muziri mu primary school aho nyamitanga sister yakwata mukono yankwata mukono nashoma kuna ikire nango mu P6 bandi banyo mwana wo mutano headmaster yagambira baziri yaje abwisho gumwana atakobasa gukora P7 kanaje basa mwene ubwenje uko yine bwinji tinkumanya mbwene umukama ko yabera mpanjire nakora P6 P7 yo mu P6 kandi nija nabasinga ni hayo mushamba aggregate 7 nkabanta bifire byo kuto choices kugira ngani yo mwana w'umworo nayishanga choice mwana agiteregeza high school bantu arageza high school umusini yo kubanza kuna ikiro umusini yo kubanza uri sister wanje ari munashomesa bangora shopping
bangura za kwenja nganta kabirebaga Okay. konga ko ntakiri mu secondary senior 2 kunabe ndyo mu class osyo nabona sister wanje ndijo uri kuratirogo Okay. ari ya muryango ari kungambira yije kungambira ngo sister wanje ari yafa akana azara yafa Ogo binakwataho. yabe nankwataho yafa na chanti kanagira bufuzi kanabe mfuze mirundi ebiri mwenu nashasha konka ninyenda kusima Mr. Gonza John wabira ryo n'umushija wa umugenzi akankwatara umukono yagumizamo konka ko nakirasi ni yakabiraho nagira mu bwa adolescence natandika twaza kwesho konka ndi kwesho ngo mu chapo mbone ko bari bazo mu chapo tukatwina ka group tuzenyima tuza kwesho ngo akuzina amakinga ngo baturebe mbone ko nabera ndyaho aho ruhanga niho yango hasize narebe kigambo cyancu mita kungiho ryo mwana wo mworo ngo rumuntu yemera ko ryo mwana wo mworo ndyo mu karindi nareba ranga gumanantera tochi umuntu yaburira umuntu kuyarugira aje ataza nango hari yabana aba ati harimo abana batakwemanya bagamba umubana batakwemanya ngabano umuntu yaburira akari chapo prefect witu yaburaje ati ni umane mbare mu group ati kunga timukwemanya muguruka ruhanga yakumenangira ati niwe rugaye naye shanga narizire nagira mu mishuga gabana bona narizire najanti mwe n'umukambo nsasire kutemanya takuba niyo mfuzi tinyina henkuruga mwe naho none atandikira urugendo rwanje na ruhanga natandika kubimwegekerera ngoko ekesho ngo kirya ngo gumo mwegekerere byawe byona mwe n'umuramu wanje yampera yaje za sente zabura natukwatwa ho sister wanje ubwo bwire buri muni butambura mpora woyine bizibo bwene butambura mpora tikoma konka ko kuboyine nkakantorobire moje speed nsinorane tambura konka nywe nkagumaho kuna ikamusina yakasha tubuyo mbayo nkoraje konko kugira ngo mama kata kubyetegereza umwe kanta muhana report kandi bika kandi yarwanje hati sister wanje kana ashomese mu primary first born witu nawe ageze harondo twarone zi sister wanje mbabaze hope nyuma yari munandeba akana ashomesa seseme nangeje seseme pri integrated kisoro aronda twaroni aguza yehora nambono ninyijuka izo bari mwaka zo muduka kwehora yo sabuni yo kwereza umuntu yamugamba ati bishu atogo mwana ko muri mutakumubasa timumureka sister wanje yari inkukurira kwihobwe nango hatandikana yaronda roni yakwatandikana kaduka ngo gumayehemu konke bintu byaremo byaguma na heza brother wanje Wilbur second born nakana tungo tusende tuce nawe yakwataho byaremo obwe hato turahi wahumura senior 3 nkanje ndatinza kisoro owitu nze kisoro twasitemba pick up tukurugageza high school kabari kuna ikiro mu senior ya kata ya kana na ya first grade nunje okay esente nubwo brother wanje go Wilbur bari atanda kakubona ka sente mu MTN umuntu nawo gwamuwo hoporiya akazo moroni zibyaremo amabaje gaba minji mama wanje nikisoro kuriya mu kisoro no masi tugira nantoshe nja nora kunanote mekitoke ushashiro mwana fizi konka kuro mu cyaro kisoro kuriyo wito noba no hinge monde nebihimba ibyo kurya mwene uko nashyira mu sine ya gatanu yakana waheza naiza sine ya kana brother wana kaine mitwari 14 ajimba tine shopping ndine ki nzikwata nzito mu jacket nza kuronda umwanya gwa sine ya gatanu kunka bangambira ngo kunka kugeza high school naso butakuha ariko sciences nka chemistry nkanye na credit 5 na biology ngena bana banje ngo ango kweto kuzayo nza Marys kutwakire Marys ubwo mbaho nyine sente tizikumara zijye mu kijacket nzibika tuzo mu chemistry mu lesson zinye humurura amanya nza kushaba umwanya mbumuruka kutuzo mu lesson za chemistry akantu teacher wa chemistry atwegesa atonga abana mo nimbegeza atonga tumukazaga kwa jerachi testimony konga kompikayo mutima kwamazi bagunja konga shiwe kawazo mu ishomero risya fize batandika kubinga no kujuro mbweno hati
nshaba rusongo niguza kwakira testimony yogeze high school kumpikayo akari headmaster witu Mr Henry turyagenda ari kunkunda akati kunka mwana ukaze mu 20 St Mary's ntinyine PCB tako hana ati mu maso butamba andi ati rugayo shomeni we Esther hati nduga kuriya ndatsi nakutoroka ntamwishomero no ma St Mary's bakaba bari so strict ngweno bari strict hageti bikaho mpoze sobwenje bwanje bwenzarwa bikaho ngambero mukumi ndaze we se twatumurikire karo mu cyumuro ndakana kitwa Maria Gorete irya heru ya geti ndakana kitwa Maria Gorete tekanmunika humurka ndi mwana reka ngatore kesi yako ndi ugambe byanje na no mufariso ubwo mbaye na kasete umujake kakumara ndikayo ngiye yatirukuda ati yaye bintu ngiye hayo kumbiye hayo nshohoraje nzageza high school abana ngo karuga yota utecho n'cyamo hati nzo musini ya gatanu hati yambwe naho aho ibintu byengera kuguma madamu Kireya mbwenu nembabazi I know embabazi ko nayikiro musini ya gatanu natandika kugumirwa na shasho mitoro yandi 13 of course nkana ikoze se utusete tuke no mai 13 birebyo ekeri nka miliyoni emwe kazi sente nyinshi hati kuna amazire ntazishashora nawe uriya sister wanje akasente na kakaho uriya amurimo gwaho mbeno bakabambinga nzo munda y'ikitanda uronda ho kutura habura so izo bari mwede master ati nyowe umwana we ndabinga gumo mwishomero ati nigije kumubingira kimwe bagabana bwa mirukadizi bwa kadizi bwe ryo kurya manye mukiya ko narebere mbwe no kuko ndikunda kurya narebaga bwa kadizi na mirukadi yabura na jante nafka potensi yagu nareba bishiki bakabine za apeti ubwo nyewe manyobwe kabanyije ishomero mutine shoyine ekikuru no kusho n'ekitabo ngwe shati nota shukara shopping list ngo girota manya shukari tokumanya naho bakuziguza na pads tokamenya mweno na hati fungure abana bandi bakandika shopping list nzo mu kisika nje nti mukama we bari tinayona ni bampa shopping list mweno kuna ikiraho nare abana bine za apeti hasi wani barino baza kurya mweno karira kagire naku nkanta kutekereza kushoma ryeri ezo shankani ntekereza ku dining ho bateka ba prefects na batichazi hamuryango nambwe no deputy teacher kunkugaba bwa mirukade zinyije kobwe nambwe nubambe abana banje tinkukira kubime byo kuri nimba kanga konko abaheza konka ninyishuke ryozo baryo banyemere byo kurya mbwenu naremwa tinaza kurya nkasitama hansi yo muti wagumaho iraka rya ruhanga ryije ryanga nukonka kawaza kurwo mwishomero ko bararwe kurya no kuzera ako headmaster kagize ati hansi ya bitanda akana atumanya akana mangwa ine group yari kubinge kagumo mwishomero ikaremeramo ako nyenkani ngune kitabo kuna kiraho naza hansi ya kito wa dormitory yitu narira najande mukama nkoriki ako nkani nyerebo mu cyaro azabanye cyaro bo witubo kuwabiroza no mu cyuma kava kakasini yakana bubamanya ngo warwo mwishomero bakubuza bita umwana we ukishoma mwino kandi nyabuza korata hati mbwe nubwo karya mazima niza koraci na kunamara na ruhanga yanje ngo handike baro na handikire baro muka headmaster akata kushomesa naho wakana akora NTC konko mutima gw'amazima gwanje ngo handike bizibu byawe akapapura ubimbuye namuramukiza nakapapura ako nkani ndeba ntakuza kubasa namwandikire baruha urirota madamu mwenu nyowe ndi muninza kurwo mwishomero habwa fizi tinyina na transport wishwe nkanta jini tinyina na transport yo kugenda batugira ngo tuparking buri kimwe ngo tutahe enjara bitu nojijuka kireba enjara nojijuka to kujijuka kuna handikire baruha dormitory zitu zikazi jya hifu wa headmaster na rugo modomu natambura na agenda nazo wa headmaster nashanga yo mukazi
namuramusya yangarukamo ko yagiye kumpa cyayi namujyanta umutima ngira nti iwe shemere kubana unywa cyayi y'amate akahunga kakurema akahunga n'ibihimba wakunywa cyayi nkagireka utindike kanyijwire naku n'ubusasi konka sima ruhango wanje so namu yashome baruhampora yashuma kunabe nindi bari kugishuma ndebe mizige nune konka umukomo mu mishogeye goriya atwo yashomere nyanaje atiroko atagaruko modomo ati ntuza kushabira ako amahero ngamagize nti azonshabire ndimuniza ku rugo mwishomero timbwe nuko nkamo nshabire ntakwa ningunda kushoma timbwe no ningunda kushoma agerati anshabira nje nangaruko wadomu ekayenye cyakarenga rwo kubanza bwabo kandi ziburiho nibukora burabamo burumuni burabamo esto sibire esta sibire fasting kandi njimanya esta nyensibire ni muko mukasheshe naba nayitero twizamisho konka kintu kunywana ikikuru nkanywana no mukazaciyungwa kandi bamweta businge akana agahura cayi abarwire nenje bishomero so aina kasika ukoko mu dining mu ndokwe kakushitamayo nzayonze anyetatisha shitamayo ndya n'ibyo kurya amba cayi nyibuta nza mu kerasi amina kuna benjo mu kerasi bati ninjo mukazi akatebezo mushija weye okay nabona office messenger arikwete haza office messenger ko yaberaje kukweta umanya ngo na suspension dokta kandi awishika kaya turaganize futaba afizi anjira ati nabasa Esther abana ngo Esther wata wisho ngo tohire fizi kandi muntu yo kuba kubana bakubingira fizi abana bona none uje ngo uri meya mbwe no bafizi nane bakumanya mamba kumanyaje kuna ashowera abana ngo Esther waho mubayi ngo bari ukandi tori garuka we muka Esther ni muka na agenda yantumo headmaster mu office na ikayo kuna ikireyo nafukama hansi nka hariya okay ku pleadinga ngwandeke nyakusasiri ansasire nafukama nka kuri anarira headmaster yakwate bara ka bank slip kemitwara 22 kashashwira nambwe no mukama komugisha Mr. Turyagenda Henry habwo kunshomesa nisha na qualifying kwata ka card ka miru card nasho manaria waba boss na boss nazo mu dining nanye natandika kutendereza mukamasemu mbwe no kujumwa kwanye nagumiza muri kujumwa namanya ngo nantajunirwe tinyina handi ho kunjira kine cy'indabasi nasho masini ya 5 nasho masini ya 6 kona ichese na 6 third time sente zaburamo kace nazo wa brother wanje naka yatanishe kuno tusende akasete yambereze mitwari 16 bakani bambanje 16 zonyine naza nashashira 15 utangambe ati kumanya mutwara waje bakagunsasira akwa brother ndakanje ataza nakushashurira konka nozagarisha sini ya mukaga akobe sentence zikozere iyi nyine zindi kuna hure ico kigambo cye nyine nco nakoze isize nka prayer request okay nazo mu chapo yitu narira na janti mukama ntogamo mu kigambo cyangu no tusangure miziga kandi niwe tata w'amafuzi sangure je miziga yanje tinagambere bwambo byinshi nazayo nashoma sini ya 6 yanje ni kumango niyo chipapuro ejo ejo ngwenda kwerezaho konka nagambira ruhanga ngo nshomese ruhanga yanshomesa uwishemwe kireya amina yanshomesa na marasini ya 6 ni ya mobonero bwo kuzambara university government haleluya mukama nowe mbabaza haleluya ngeno konkurebe nyuma ndeba ngo abatajunirwe kine kiba kumisinga mwe mukamasimu arahanga n'imirongi ibori yo nori ba program ya Msimanta nomanya hariho ubujuruzi bwo kurana abandi babugamba ukahurira iwe wenka nomero re nambo nyoti nduho nimpurana akabakare mukamasimu oriyo ya program ya Msimanta abantu mwe tubendeze kujunwa ntubendeze kwikiriza Yesu akabomujunu bamagaraganyu ko uri kumwikirize byawe nibiterera tsanshonga hine bigumere byo rukurabamo konka wabo mwegekera I am telling you norebe mbera ya Yuroba mwenye twenda kumanya Esther waza ha university washoma ubwa hati Esther waheze kushoma uringahe hati naheza kushoma
kandi university nkashoma njunirwe mawachiriho bitakiri kisora bitu mama wanje numanya hari hati ahingezo monde hatari munande ba TV kamugura ka screen hatari bastami ari munandeba mama narendebera habyoma kamutera mu byoma ayinene simu mama inene simu akarwara stroke akonka ndaje nyuma konkati namugami namuterere simu tiza TV ondebe rero umwana wawe utinyo ha Esther uriyo naza ha TV manyana kuza TV no bujurize abana bujurize tingumanya bujurize bwo wano yenda kire mazina ruhangana mrungi Esther ndwenda kumanya ubwa hato kushoma kwa watu watongo muri muntu ndwenda kumanya ekeryeta aberere barubata ewe bare munonga konka handi hace nyuma okujumwa kwanje nywe kandi yo muntu ari ku rugo mboro konka no mangwe mbaga yanje nyo no mushija wanje bishop not everyone can get that opportunity kongergeza bankarira ngajande mukama utubite ninyoha riyo wabira ashemera ko yezirikire bitambaro no maya kisoro nibe kome bitambara ha mutwe hati no bire mpekira kana mugongo kabogira wa mugongo njiri zirenti ryabigere nyine micheka pick up ni hari ahubwo nkani yenda kushita mama konka bishop niwe yatuhire bishop kanyesije retired niwe yatuhire yo waruhanga turugitwa hati yo bwa hati nyeno murimo gwanje ninsima ruhanga njunirwe kandi kashwerwa no mushija junirwe Mr. Tuhire Beni nambwe nariho ha TV hanuya nawe namugamba ngo atagiye kiyakora ndebe agumeho mwenu tinaberere batanu abishye batanu my daughter first born treasure ariyo mu P7 God is faithful he is faithful mukama witasimwe bantumwe mukama n'umurungi ko rukuba no mugamba kuvurira buzima mbuye nushemerirwe ahabo kubarahanga n'umurungi ogirireje Esther n'umurungi ogirireje Esther katungo muruma katunge kakatunga berere n'umurungi ogirire na nyina ubwa hati nyina ryo namureba ona nyina wa Esther twakusima tuta yabaro kwingezo monde konko kazingire cy'amazima watunge cyo kurya Esther niwe tukusimo kunde kitabo amen obuhabuza bwo rukuherezabo namnonga abana bato abaryo mu ishomero hazana ngo abatakikiriza Yesu hazembere gumiro mu cyarokwe we bare munonga haza abana banje ninkira kubaburira abana babirere secondary school ninkira kubagambira nti ko kujunwa ruhanga akore ko muhanda go kurabamo habo kwanyati nyino bushuze bwo kugira ngo kashambana ngumanya ngo banshangaye ngo banza wakora bujurizi ngumanya ki ngumanya ki konka nyowe ninyishuka sini ya tu kahandika ka commitment letter ko kuguma ndi virgin madam president minister Janet Museveni niwe yatwandikisa ubwo papura nakakwata nakabika nabwe nkanyine na friends bande ba primu ba ejo group nabo batwandika bakatwandika twaye hayo na university nyowe kantakabaza kubirivinga ngo uyu muntu ari ku university ari virgin konka no manka bandi mu mujya babanje kama witasimwe mbweno ekina kubahabura umwana gumatere toche enyema eyari kuruga rero ruhanga muyambe kutera tochi eyari kuza hako yetukuza tukamanya konka yo kubana urugo wanyu no hamanya hako ito tukanturuga no munju y'amabare kisoro tukantu muze wita katwombekire kiju cy'amabare haza hatari umushenyi hatari woci kunabire ndeba amabare nyama ndeba handi kurugo witwa tukamoka kigeza hiswa kandi baryaje konka ko wabiro zo mu cumuro bakagura unde jaso wana otanaka kurya kubi otanaka kujira baso wana mweno hatito nyen kanta kwetaga no kubanza narebe nyuma kandi baso wana ndebe byo ndi kurya omanyo tembera manyante bakagura undi niyeje nabara nabo nabana batubite minyetu urebe nyuma eho kuruga dero ruhanga kwere omukwate omunyweze omuhamye aho kombanye ngo wagaruke nyuma nonoga kandi sha yona hati no buryo kugaruka yomanya ariko hati wareba hari ubona bwa mbere umusinya gatanu ahemba ntajunirwe kandi nza kusitama nza kurya monde n'ebihimba hazito no biteka tubimo katunguru tubiri mu nyanya biri mu supu yonga nayo ngabumwe bitari mu na supu mukama witasimwe Esther twasime imbabaza hawe kutayisani nyedora msi habarunzi bawe mama wawe mushija wawe naberere bawe nabanye matendere ninyenda kuramusya mama wanje murungi
niyenda kuramusya umushija wanje murunji we bare munonga kunkunda kandi umushija wanje nkamugamba ntaza mwami ninkarama ibintu byinji kinyabura tinkwe n'umuntu kuntera mwene nyanda kumusima ko akankunda munonga yambeze bichoncho by'abisiki nabikunda munonga he's one of the best and of the best. I love him so much. Kandi niyenda no kuramusya niyenda kusima Reverend wanje Reverend Joy kunkunda akampaka gishaka ko kwijo mu TV we bare munonga Madam Claire kandi yenda no kusima aba TV West mwena habweje program yo kwegeza nimanya umuntu wahura ubujurizo ubu naza kumanya umugasho gukujuna nabanywani banje ba Dr. Hilda ba Prime bona mumanya musitama wo muri mwebare ukundeba kandi mukama abumugisha. Amina mukama witasimwe iwara nabundi gukora nabo baberere secondary nimanya mujya muri Tune TV West nimbara musya munonga mwe barukora nanye mukankuna mukamanya ngo njunirwe ndibamano kusettinga boundary zabo. Mugamba numero ngiye watambira nitamucheka cy'obujurizo ubu obwe twino wishemwe Prima obujurizo bwe bwaburi bukuru kandi burungi muno Esther bwaburi bukuru kandi burungi munonga ahindi ganda Reverend Woyara yakabaga weyo konka okujunwa n'ikikuru muretse tujunwe muretse tumanyire hanga ahabo kuba Esther kuri ataramanyire hanga bantu mwe na university akata kugiriba yikiriza sister we yamhera sister we yakwata kubiyo zaroni tinyanzire niwe mwerere woriyo noshoma obori mu ishomero rukushaki ekirungishiza deputy head teacher nimanya ngo muri birere secondary mwe natumurkwebasa harumwa barukubi harumwa barije yagira ati background nogirebera hasana ndindi iyo kora be norye bihimba bitari muri nyanda bitari muri tunguru ahabwa cyo tarukurengwe mbera aho nimbe mwe niyemanye deka kuzo mukarindi ko kuyabere yanda kutandika karindi okebwo wanye no mushaki okebwo wanye no rugankahi mwikiriza Yesu mukiri abana bato nayija kubereka umuhanda kandi nanyense amuragugumamo mwene mumanye mukama ategeke amagaraganyu ategeke byanyu rero mutari bamwasingura mu magaragenseje ntubendeze kujunwa ntubendeze arahanga mwene iyo program ya mizima no kubendeze kujunwa ntubendeze kujunwa ntubendeze arahanga ntubendeze ngurahanga taho mu magaraganyu mumumanye sandenkeje mutagumbaho mushitame muzahamaramizo mweterane nabandi mugambire byanyu byona azana Bible zine cikuru imwe berere mwe kumurabe mu ryishomero hakagire cyanda kubateganisa cyona nangwa no bwo kwikano bikura moto mushoro ngo gora kirobe ngo washoma ticyashonga wabikuranga inka hata nabikura zaburi ndeba zaburi yigana iwe hikaho shomeye gira kigambe cyuwashomaho nekitekwa kumariza mwene mumanyere hanga kandi mumwikirize ategeke amagaraganyi twakusima Esther ahabwa bujurizi burenje munonga niwe ino bujurizi no hurano ndako busharinga aho nabandi abo kuba bujurizi obo nubongero gota kajunurwe okukwatwaho kurukwijaha wabugamba wayegambaho okereka rahanga hakwihire nahi yakusya manya hat Esther nawe bamukora shopping list agorerenda manya hat Esther nawe nagora akanyamu mukakarya hasani manya Esther nawe hatarije deputy head cyo bitono cyete cyo kuzanazana no mukama yari umishomero no mukama mwene nsime mbabaza habwa magaraga Esther kandi nsima Yesu ni wamwikiriza ibyawe nebibaje program ya msimanta okinegrea twikirize tumureho natugaraka